išao da gledam utakmicu. Samo to. Pa dobro, malo na ono nacionalistički ispad i tako to, razumeš? Za Dražu, za Vojvodu Vuka i tako, razumeš? Osim što je u simboličkom smislu predstavljala uvod u rat i raspad bivše Jugoslavije, utakmica Dinamo Crvena zvezda, koja se trebala odigrati na stadionu Maksimir u Zagrebu, nametnula je navijačke grupe, njihove lidere i ispoljenu krvoločnost i agresiju kao uvertiru za predstojeće, krvlju i zločinom obojene događaje na ex-jugoslavenskim prostorima. Upravo sam bio na toj utakmici. To je dosta ružno izgledalo i upravo i tad je krenuo raspad Jugoslavije. Nažalost, drugčije se nije moglo desiti, tako je. A poravnao je ozlijeđeni Musta Danagić početkom nastavka. Krajem 80-ih, početkom 90-ih tu su političke i međuetničke suprotnosti su penetrirale u svijet navijaštva i onda se izgubila ona, da tako kažem, prirodna osnova navijačkog sukobljavanja koja odgovara simboličko nasilje. Nego su se navijači počeli sukobljavati u to vrijeme, krajem 80-ih, početkom 90-ih, ne kao zvezdaši i hajdukovci, nego kao, čak ne ni kao Srbi ni Hrvati, nego još gore, nego kao četnici i ustaše, ma šta to danas ili u ono vrijeme značilo. U Hrvatskoj je krug zatvoren. U ratovima na teritoriji bivše Jugoslavije nije postojala ni jedna paravojna jedinica. To se stalno zaboravlja. Sve su te jedinice bile razne države sa lažnom ličnom kartom. Neko je to hranio, oblačio, naoružavao, plaćao, opravdavao i tako dalje. Za te i takve postrojbe je uvijek trebala nekakva kadrovska baza, da se malo oporo našalim. A to se naravno nije pronalazilo po bibliotekama, nego po fudbalskim stadionima. Neodigrani derbi u Maksimiru tako je, pored iskazanog nasilja, nacionalizma i rušilačkog divljanja, u prvi plan gurnulo provjerene kriminalce i saradnike jugoslovenskih službi koji su dobili novu ulogu. A njima možemo i da zahvalimo za mnogo negativnih dešavanja i za početak čak možda nacionalizma na prostoru Jugoslavije. Kasnije djelovanje pojedinaca koji su promovirani u navijačke vođe bilo je u direktnoj vezi sa najstrašnijim i najmonstruoznijim primjerima ratnih zločina počinjenih na ovim prostorima. Željko Ražnatović. Mais ici, le nom vous appelle le camarade Arcan, pourquoi? Parce que je suis commandant, c'est évidemment. Et pourquoi Arcan? Arcan, ça c'est mon nom qui sont mis donné supporter des Étoiles Rouges de Belgrade, des football club. Konkretna ilustracija za tako nešto jeste Željko Ražnatović Arkan, nacionalista i kriminalac, koji upravo iz redova zvezdinih navijača Delija regrutirao budući sastav zločinačke jedinice DB Srbije Tigrovi. Arkan je bio institucija baš snažna
Imao je taj neki kult, harizmu koja je privlačila ljudi željni dokazivanja. Znači oni su mislili da prijateljstvo s Arkanom će biti tada učvršćeno kad nešto urade za njega. A nisu shvatali da tada počinje njihova propast. Taj isti Arkan je likvidirao ljude što su rekli, jesi ti Cecu? Jesam, on izvadi pištolj i likvidira ga. Zločinac Arkan će nešto kasnije osnovati FK Obilić, koji je postao privatno vlasništvo supružnika Ražnatovića. U post-Miloševićevskom periodu, sa punu deceniju i pol zakašnjenja, srbijansko pravosuđe utvrdilo je financijske malverzacije proistekle sklapanjem višemilionskih transfera 11 igrača koji su iz Obilića prelazili u inoklubove. Posao je završavala Arkanova udovica. Nagodbom sa tužiteljstvom iz aprila 2011. Svetlana Ražnatović pristala je da plati kaznu od 1,5 miliona eura i tako izbjegne siguran višegodišnji zatvor. Ratovi koji su vođeni na prostoru bivše Jugoslavije i njihov završetak, osim paljevina, pljačke, zločina i pustoši, uspostavili su još jednu konstantu – navijačke huligane. To su mladi ljudi puni energije sa vrednostnim sistemom koji je preterani nacionalizam prema sopstvenom narodu i mržnja prema drugim narodima u okolini i van bliže okoline. To je mržnja prema svim drugim različitim grupama. To je sklonost nasilju neverovatnog obima, to je spremnost da se ruši. Sve se je promenilo, normalno da ima tu i Ratka utjecaj na to, ali ja ne znam, nama će treba dugo vremena da dođemo u jedno normalno stanje. Već u samom početku prošlo je 9 minuta, ušao u igru i Zlatko Vujović. Asanović, Zlatko Vujović. Ovo danas nema veze s ničim, da ne može ženska osoba doći, da ne mogu djeca doći, pa normalno zašto bi drugi i dolazili i ugrožavali, da im drugi ugrožavaju život kad mogu na tom terenu u publici šta se dešava i da bude teško povrijeđen ili ubijenih. Prvo što treba ustanoviti je da su se pokazala pogrešna očekivanja nekih važnih aktera da više neće biti nasilja navijačkog u novonastalim državama na prostoru bivše Jugoslavije s obzirom na okolnost da će se utakmice održavati pred jednonacionalnim navijačima ili publikom i između igrača koji su jedne nacije. Počelo je na istoku, evo kako izgleda stratište sjevera ovdje, poput Gernike obračun policije i navijača, letjeli su stolci, obračunavali se policajci sa Bad Blue Boysima, letjele su rakete, grozne scene.
Oni jesu starosti između 18 i 25 godina, 28. Ali su njihovi lideri starosti preko 30, 35 do 38 godina. Njihovi lideri su po pravilu teški prestupnici, sa ljudi koji imaju po 5 do 8 krivičnih prijava, nepokrenutih sudskih postupaka. Imaju organizaciju, imaju naredbodavce, imaju one koji im osmišljavaju akcije, imaju one koji ih brane kada dopadnu robije i imaju izgovor za svoj metod, jer njih nijedna ideologija ne interesuje. Da se ne lažemo, period pre 5. oktobra, te navijačke grupe, navijači su odigrali također jednu ulogu. Ne kažem da je to bila neka dominantna, značajna uloga u obaranju tadašnjeg režima. Bilo je vrlo često perioda kada su tribine iskorišćene za ispoljavanje i iznošenje političkih parola različite sadržine. To su najobičniji plaćenici. Ali ih interesuje metod, a metod je čist fašistički totalitarni koncept. I tu nema nikakve mudrosti. U Genovi mislim da su umešala ekstremne grupe koje imaju problem sa Fudbalskim savezom i sa državom. Pre utakmice bilo incidenata i u gradu Genovi. Dobili smo informaciju da je demoliran jedan kombi, da je bilo incidenata u jednom tramvaju. Tu su obadve policije ušlo problem. I desilo se to. Nije to samo ruglo za Srbiju i za Italiju isto. U autobusu gde je ušlo, ulazi 30 huligana sa bakljama, siledžija, kriminalaca, sve najgore o njima, i da linčuje jednog dečka koji se zove Vladimir Stojković. Jedinstven slučaj u svetu da navijači reprezentacije napadnu svog golmana. Znamo da je Stojković bio ranije igrač Crvene zvezde, sada prešao u Partizan. Pa vi danas kad pogledate fudbalske stadione gde igraju Zvezda i Partizan ili i jedan ili drugi, vidjet ćete da to nije nikako navijanje, da je to jednostavno zikhajlovsko uvežbavanje paravojnih formacija u komandovanju, u organizaciji, u svemu tome. Derbi protekao bez jednog incidenta. Dakle, država je rekla, ok, sad dosta više toga. To je prisustvo policije. Ne vredi samo državna reakcija. Mi možemo državnom reakcijom sprečiti sada grupe koje deluju, ali će naići nove generacije. Kako mladi dolaze, nove generacije će ulaziti u to i šta ćemo onda dobiti? Kad bih mogao da biram, opet bih sve isto uradio. Očistit ćemo prvo tribine, a onda i celu Srbiju! Nisam znao da ćeš i ti da padeš na fore pozera. Ti materina ciganska.
Uvijek je nasilje deo te priče, da li verbalno nasilje koje prethodni fizičkom nasilju, to sad nije ni toliko važno. Međutim, kažem, svedoci smo jedne fašizacije celog društva, odnosno odlaska udesno celog društva. Mislim da je negde nacionalizam i svaki nacionalizam u nekom javnom diskursu početak cele te priče. Mržnja prema manjinama, mržnja prema drugoj seksualnoj orijentaciji, sve redom, da ne nabrajemo sve. Nisu deca. Znači, kad ti politički deluješ, kad ti uzmeš kamenicu i razbiješ glavu policajcu i napadaš na taj način ustavni poredak zemlje, ti se odričeš pravo da budeš deca. Pitanje političke odgovornosti medija, pojedinca, da li ćete vi da izaberete da u tom trenutku iskoristite termin dete ili da iskoristite termin huligan? U Engleskoj niko nije došao u situaciju da zbog nereda na stadionu zapali sedište, recimo, vladajuće laburističke ili konzervativne stranke. Nikom nije palo na pamet da zapali, da skoči u zgradu parlamenta britanskog ili tako šta. Znači, nije u pitanju navijačko huliganstvo. U pitanju je politički obračun sa neistomišljenicima. Ili u ovom slučaju homoseksualci. Kako god jedna navijačka grupa drugu, imate metu u tom slučaju. Grupe navijača su jedno veliko zlo. To su, na sreću ili nažalost, mladi ljudi koji su moguće zavesti na neki drugi način i mogu da vam naprave veliki problem. Francuski državljanin Brice Taton, koga su 17. septembra u centru Beograda premlatili huligani, podlegao je teškim telesnim povredama jutros u kliničkom centru Beograda. Ja moram da kažem da smo mi, mojim dolaskom prije 3 godine u Partizan na čelo kluba, da smo uradili po meni jednu istorijsku stvar, a to je seli sa navijačima i dogovorili princip rada i ponašanja njihovog, odnosno uprave kluba i navijača. Napadači koji su 2009. u centru Beograda pretukli i ubili francuskog državljanina Brisa Tatona proglašeni su danas krivim i osuđeni na ukupno 240 godina zatvora. Dobar deo odgovornosti zato snose fudbalski klubovi, jer su im iznajmljivali prostorije ili plaćaju, jer preko njih ide rastur droge po srednjim školama i uopšte u velikim gradovima. Jer se koriste za reketiranje, oni im daju alkohol i sve ono što se može zamisliti kao negativno dolazi od strane klubova. S obzirom na veliku brojnost navijačkih skupina, pa i jezgara navijačkih skupina, takvih nasilju sklonih navijača, ja bih nazvao ili ekstremni navijači ili huligani, ima relativno mnogo. Tako da sigurno kod Bad Blue Boysa postoji nekoliko stotina, pa i u Torcidi, nekoliko stotina navijača kojima je to glavni motiv. Grozne scene fizičkih obračuna ovdje ima i stradalih, vidjeli smo. Desi se incident,
svi su zgroženi naravno nad tim što se desi, i svi hoće kazniti, objesiti, staviti u zatvor one koji su to napravili, a niko se ne pita zašto su to oni napravili. Ja naravno da time ne opravdavam nasilje, ali objašnjavam o tome da nije rješenje samo ovo. U tim neredima uvijek manje više sudjeluje isti broj navijača. Ovi sada koji su napravili autobus sa navijačima Pauka su i već i ranije bili registrirani kao nasilnici i huligani. Jer? Dakle, tu jednostavno je najgora situacija gdje se onda kad se navijače stavi u kut, kad se zatvore svi komunikacijski kanali i kad je jedini koji s njima komunicira su policijski organi. To je najgora situacija i to je situacija koja perpetuira frustracije i onda i nas. Ja procjenjujem da Torcida sad broji oko 15.000 pripadnika. Nekome je samo nogomet, nekome je znači više nogometa. Mi smo zaljubljenici od mali nogu, Hajduka, Valun i postane sve u životu. Ljubav najveća. Cijeli život kod nas sebe, Hajduk na svoj životu. Jako mnogo njih to ne shvaća, ali ko ne shvaća ne možemo ni objasniti. Momčadi izlaze na teren, Hajduk naravno u svojim bijelim svečarskim majicama koje su posebno pripremljene za ovu godinu proslave 100. obljetnice, a Slavija u crveno-bijelim također tradicionalnim klubskim majicama. Ali uspjeh, to su fešte, slavlja, puna srca, veselimo se. A kad je poraz, onda je, doma se ne priča, razbiva se po kući. Roditelji, cura, sve, nema nikakve kontakte više s njima, dan, dva. Nakon toga opet sve dođe, slikne se malo, ali prvi dana poraza teško je to objasniti, osjećaj. Koji su ljubomorni na nas? Znači, stariji smo, bolje organizirani, bolja grupa, kvalitetnija bakljada, navijanje i prosjek gledatelja po utakmicama. Znači sve na našoj strani. Oni su skompleksirani, ljubomorni i zato hoće se dokazati, ali ne mogu nikako. Ako postoji ovakav animozitet između, recimo, Torcide i Bad Blue Boysa, možete li onda zamisliti šta bi se dogodilo da utakmicu odigraju Hajduk i Zvijezda? Čemu to, dragi naši fudbaleri iz Splita? Došli ste u Beograd da provocirate prvaka Evrope. Niste se sad čak ni setili cveće da donesete i da čestitate. Da dođu i Delije i da se Torcida bude s druge strane. Pa ne znam, Bože, sad ću ja mislim da je to bio pravi rat. Pravi rat, možda bez pušaka, bez rafala, ali bi to bilo, ne znam. Mislim da još nije vrijeme da se to nešto tako dogodi i sigurno da ne bi na dobro izašlo.
navijači u Hrvatskoj se sukobljavaju ipak na osnovu svojih navijačkih, znači grupnih ili klubskih, pa i regionalnih različitosti. Navijači u Srbiji i u Bosni i Hercegovini, navijači u Bosni i Hercegovini se sukobljavaju na osnovu etničkih različitosti. I tu je došlo do nažalost, dva smrtna slučaja. Vozilom hitne pomoći sinoć je u centar urgentne medicine Sarajevo dovezen mrtav 26-godišnji Amer Kasapović, navijač nogometnog kluba Željezničar. On je bio na utakmici Čelik Željezničar u Zenici. Nakon sinoćnih navijačkih nereda u Zenici urgentni blok kantonalne bolnice dovedeno je 16 lica, od kojih je 5 policajaca. Za ovaj događaj vezuje se i smrt Amera Kasapovića, navijača Željezničara. Vedran Puljić ubijen je iz vatrenoga oružja. Ovo je službeno potvrđeno nakon urađene obdukcije. Jedna ustrelna rana u predjelu glave, to što znači da je ispaljen iz pištolja jedan projektil. Kad su Vedranovi neki poznanici rekli dječko je pogođen, zovite hitnu, komentari dalje od onih redara koji su bili u Širokom Brijegu, komu je idite mu klanjate dženazu. Na sarajevskom groblju Bare porodica, prijatelji, navijači, nogometaši i brojni građani danas su ispratili ubijenog Vedrana Puljića. Oni štite dole sebe. Ja ne mogu pobjeći od toga, ja mogu jedino glavom u zid udarati. Šta da vam kažem, boli prije svega mamu moju to, a onda mene. Navijači i navijačke skupine u Bosni i Hercegovini po iskazanom divljaštvu ne zaostaju za kolegama u susjedstvu. Šta više, činjenica da su kao posljedica navijačkih sukoba jedino do sada registrirane žrtve u Bosni i Hercegovini i Srbiji sama po sebi dovoljno govori. Ekonomsko-društveni status, debelo ogrnut nacionalizmom, doveo je navijače domaćih klubova u situaciju koja je vrlo blizu one bezizlazne, ako se pod tim podrazumijeva fer i korektno navijanje. U okršaju policije i navijača prije utakmice specijalna policija MUP-a HNK bila je prisiljena upotrijebiti suzavac da okonča nerede. Letimičan pogled na zvaničnu statistiku koja obuhvata ukupan broj registriranih incidenata, krivičnih prijava i samo mali procenat procesuiranog huliganstva koji se opet pojavljuje kao rezultat ličnih frustracija, akumuliranog bijesa, nacionalne mržnje ili društvenog položaja, BiH navijačke firme rangira kao izrazito ratoborne i nisko osvještene navijačke skupine. Navijači nogometnog kluba Široki Brijeg
u narodu poznatiji kao Lištićani, brižno njeguju sjećanje na fašizam, nacizam Pavelića, Hitlera. Da se ova zastava pojavila na bilo kojem stadionu u civiliziranim evropskim državama, predsjednik UEFA Michel Platini vjerovatno bi počinio samoubistvo iz zasjede. Kod nas, u hramu fašizma stadiona Pecara, slike koje gledamo normalna su pojava. Praktično, navijačke grupe se ponašaju kao otuđeni centri moći, kojima se često vrlo lako i vrlo uspješno manipulira. Svakako da su politička kontrola i utjecaj menadžera i rukovodstva klubova važan element sportske, uvjetno kazano, kulture navijača. To moramo rasturiti. Također moramo prekinuti kopču između političara i fudbalskih klubova, jer oni štite ove huliganske grupe od krivične odgovornosti i jer predstavljaju neku vrstu zaklona za te navijačke grupe. A moramo prekinuti između ostalog i zbog toga što političke partije koriste navijačke grupe, huliganske grupe za svoje potrebe. Teorija kaže da oni nisu u stanju da povežu svoje ponašanje i kaznu i razloge zašto su kažnjeni ako je razmak između ponašanja i kazne su više veliki. Do kasnih popodnevnih sati u Klinički centar Univerziteta u Sarajevu dovezeno je 5 navijača reprezentacije Hrvatske. Dodatni strah među policijskim strukturama i organizatorima utakmica izazivaju mečevi sa oznakom visokog rizika. To se posebno odnosi na međusobne utakmice klubova ili reprezentacija koje su nastale raspadom Jugoslavije. Samo da ne bude više ovakvih stvari, zaista, evo i fudbaleri Hrvatske idu tamo, mole i navijače i policiju da se stane sa ovim. Bacaju se baklje sa tribine gdje su navijači Partizana, među navijače Zrinskog. Za trenutak utakmica prekinuta u Mostaru. Zaista su došli sa jednom željom da izazovu incident ovdje u Mostaru navijači Partizana. Evo, pogledajte. Nekad imam dojam da oni jednostavno ne znaju ko protiv koga igra, za koga navijaju, čiji su oni uopće navijači. Jednostavno dođu se živi, dođu se potući, dođu izazivati incidente, dođu se napiti ili nešto drugo. Kažem, jedan fenomen koji se širi sve više i više i ne znam gdje mu je kraj. Ali jednostavno neko mora naći neko rješenje da se to zaustavi. Samo da naprave nered, dolaze na svim stadionima. Vidim dosta te omladine koje dođe već pod utjecaj alkohola na utakmicu i normalno da tu nastaje nered i tuča s policijom, da li to se igralo kući ili vani. Možda ono što je napravila Margaret Thatcher, mislim da je to jedino rješenje. Znači, na silu silom. Ili zakonom i pridržava se toga ili nešto ugasiti. Nešto drastično napraviti, probati promijeniti, jer ovo kako je počelo neće dobro završiti.
svako nasilje, pogotovo fizičko, treba biti sankcionirano. Jer ako nije sankcionirano, onda se to nasilje normalizira i to što se napada autobus sa strane navijačima, to što se nekome huče, diskriminira se zbog rasne pripadnosti ili zbog etničke pripadnosti i tako dalje, to postaje normalno. Taj tip ruka ruku mije, vrana vrani oči ne vadi, ima mnogo poslovica na ovim prostorima o tom tipu funkcionisanja, nas i doveo do toga da umesto da se ljudi koji se ogreše o zakon privedu zakonu, jer nije slika pravde svezanim očima slučajno. Nije to nikakav sadomazo fetiš, nego je pravda ne sme da vidi na koga se njen mač i terazije odnose. Upravo je to ono što ovde pravda ima mali mač na terazijama vara i velike oči da vidi s kim ima posla.